Askiki pantaknitaki kun hamaskaptasaki churu takak fútbol toqetakam yatiawinakauti. Beñat San José Jupak La Paz marcar kurjewa. Jupak Bolívar tam wilta tawit karuni. Kunatek pawalan katun kapakalkon marang Bolívar tamam pa titulo tipanja. Ukat Fernando Saucedo Jupak Bolívar tamananat haspa. Kunatek Beñat San José Jupak akan tirin puri upar iyausis jewa. 10 songger tamak Ismael Rescalvo Jupar redes sociales toque tuwalik purintak sasao katoke. Rescalvo Jupan yana pinakapaj Juan Rescalvo Sánchez, Agustín Segura Fontelles, ukat Agustín Peraita Seda Jupanakapjewa. 10 songger tamak Fernando Saucedo Jupar Hikisin Kam Sawijewa. Kunatej akan tirij ya kacakan nantanyam taniwa. Jupak hichamaraj peskatun kamayan kutiwanat tawayi. Ukan peska korona kuchan tawayi. Ukat pakal kutiu kol uchanta yawayaraki. Blooming taman mayu pak sarantas kakiwa. Nias Ruben Cordano huparok sohta patak warak tolanak mayi. Kunatek Cordano hupak Blooming tamat olwas di tamaru purinha. Ukat Bolívar tamaru sarharakinha. Si chak tungka kimsar unak sarakipan akapak sitau Tribunal de Resolución de Disputas token audiencia apa sini. Pawaran kapatun kapusin maraj Copa América yantawik Ecuador marcan apasinpa. Ukan virus Federación Ecuatoriana de Fútbol taman pekinchiripaj hani wakayantau wakiyan munkiti. Ukan masin yaka chakan apasinpa takiwa muikipataski. Ukan México kamarak Estados Unidos marcan akau instabje. Ukat tunka soktan tamanakaw wakayantau anatjapjaspa. Nias Estados Unidos, México, ukat Canadá tamanakampiu yaplataspa. Ukarok kimsa tamanakampiu CONCACAF toqet hawiltataspa. Ukamijpan Copa América yantawin pusi tamanakaw utjaspa. Luis Enrique Jupaj haneu España marcan anatir irpiripajeti. Nias Real Federación Española de Fútbol tamaj ukam yatiyu ñashtay. Kunatej machak amtampiu sarantan hiltas kañatak siu yatiyanja. Hichak Luis de la Fuente Jupau machak anatir irpiripaje. Hutir paksi uru untayatajani. Raheem Sterling Jupaj mundialar kutaniwa. Hichuru Qatar marcar purjani. Ukamasin Inglaterra tamam hutir kurmuroj anat haspawa. Alexander Jupaj waliptat hamakiw usuchkasiwipata. Ukamasin Inas Brasil tamam hichuroj cuartos de final anataskini. Hichuru takej Copa del Mundo Qatar pawaran kapatun kapayan yantawin cuartos de final kalyantre. Pa natawi apasini. Nias tun kamayan aloroj Croacia tamaj Brasil tamampiu Education City natan uyun nataskani. Ukat kimsa haipuroj Países Bajos tamaj Argentina tamampiu Lusaila natan uyun nataskarakini. Akapa anatawit atipirinakaw semifinal sukan tukuy anatawit purinyatak anatapjani. Uka kiu hilat kuyakanaka yakhor kama maha charuntawi tak nitaki.